Our weight for age, no? Or atong malnutrition rate, weight for age is 5.2%, and then our stunting is 10.6%, and our weight for height or kaniwangon, no? Kaning atong wasting, no? Kaning mga niwang at 3.4. And of these three values, kung i-compare na to sa national, mubo gyapon ta sa Negros Oriental. The WHO came here for monitoring sa Negros Oriental. That was after Odette. Ningon gyud sila, the people of Negros Oriental are more resilient i-compare sa mga mga tao sa Surigao del Norte. Naningkamot daw, no? Kana bang kabalo ta mabuhi sa atong kaugalingon. While dito dili sila. So, para nako, it's a good observation. Kay kita mo sa Negros Oriental, no, nahitabo dito man to dapit sa Bai something. Kita tanang tinabangay, no.